Assam Sorkara Hinpen Kabor Ipon Drugs Free Assam Kapaman Ponja Phanpura State Adang Pialong Rakia Hormukiri Kakhrugasai Kedeng Penang Anpasik Ponlo Laswang Bongpen Penang Ana Drugs Neblong Lola Pen Ke Ongdong Atumaphan Ingnang Ponlo Bonta Lapuan Rai Komsai Ke Hinpen Kinep Kangnang Pendanglok Helia Mukiru Pen Apran Kedam Nang Setami Donanglo Bonta drugs ke pon ke wanatun ka phereji kalisi drugs abeha ke klemasai nonpu anta ington pon wangvela Lapusona porahut Dillai police station ke parlo Dillai tower krong pli ka chetolong patuwe jo por phai simalom raikom sai khetun kiri ka khuruk pasigdonsi AS02CC 7824 ihum tata yodhalong sabuna hompen ke thabet homthom heroin nepinang ponlong Kine ponlong homthom heroin along pen kadukawe gram thom kebra troxy sosia heroin long ponlo Bangso sai ke klemalong kacharabdun Morigaung Jalugutia maker Jafikul Haq Asupo Firoz Khan Artaning Kaning Koira Trok Lapen Nogaung district alo Kochua police station ke parlo Kochua ronga maker Muhammad Morjud Ali Asupo Taizuddin Hussein Arta Ningkaning Koira Priya Tumhan nepinang poncheklo Labangso kiri ka khuruga sai ke denga hud Dillai OC Lutfur Rehman Penpen Jiten Gogoi Lapen police claim bang photun cherap chitudu Halap bukin eblong check a heroin Bukajan SDPO John Das APS Aridengsi Palidam Dillai Pen Bijoy Rongpi Karbiang Live